ҳамаи мо медонем, ки гӯсфандон аксар вақт хӯроки гург мебошанд. ҳамчунин оҳуҳо хӯроки шерон ва мушҳо хӯроки морҳо. аммо дар барномаи имрӯза комилан баръакси инро хоҳем дид. пас то охири барнома бо мо ҳамроҳ бошед. одатан гавазнҳо аз шер метарсанд ва мегурезанд. инҷо ҳам як шере ба ин гавазн наздик шуд, то ин ки ӯро шикор кунад. яъне ӯ нагурехт ва баръакс ба шер ҳамла кард. дар ин ҷо ҳолати шер бисёр диданист ва дили инсон ба ӯ месӯзад. дар ин ҷо шер мехост ба гӯрхар ҳамла кунад, аммо гӯрхар ба ӯ таслим нашуд ва муқовимати ҷононае нишон дода бо шер мубориза бурд. ӯ на танҳо ки аз худ муҳофизат кард, балки интиқоми наслҳои гузаштаи худро низ аз шер гирифт. гӯрхар бо ду пои пешаш ба шер зарбаҳои маргворе мезад ва ҳатто аз дандонҳояш низ истифода мебурд. одатан мушҳо хӯроки морҳо мебошанд. мори навбатӣ ҳам шояд мехост ба муш ҳамла кунад, аммо муш қаҳрамонӣ нишон дод ва бо мор мубориза кард. ӯ бинед, ки мор мехоҳад худро аз дасти муш халос кунад, аммо наметавонад. ин гурги бузургҷусса тавассути 4 гурги хурдтараки дигар иҳота шудааст. боз ҳам гуркан ва боз ҳам рӯбоҳ. дар ин ҷонвар гуркан дорад ки бо рӯбоҳ ки мехост ба лонаи ӯ ҳамла кунад. онҳо пештар ҳам бо ҳамдигар меҷангиданд, аммо дар ҷангалҳо ин дафъа бошад дар назди яке аз хонаҳо бо ҳамдигар мубориза карданд. дар ин ҷо гуркан вазифаи посбони хонаро иҷро кард ва нагзошт ки рӯбоҳ ба дари хона наздик шавад. шерҳо ин барзагови азимҷусsaро назорат мекарданд ва мунтазири фурсати муносибе буданд, ки ӯро шикор кунанд. аммо чун барзагов ба тарафи онҳо омад, яке аз онҳо гирехт. дигаре, ки дар рӯи замин дароз кашида буд ва камин гирифта буд, хост аз қафои барзагов ҳуҷум кунад. аммо барзагов ӯро бо шохҳояш бардошт ва мисли бозичае чаппа кард. аз ин фаҳмида мешавад, ки дар рӯи замин нест ҷонваре, ки ҳамаи дигар ҷонварон аз ӯ битарсанд. ин навор дар Кения сабт шудааст. барзаговеро ки мебинед ба шер зарбаҳои маргворе мезанад. шер бошад хаставу ноумеду маъюс шудааст. барзагов ҳам зарраи раҳму шафқат надорад. дар асл кори дурусте мекунад. агар шер ҳам ба ҷои ӯ мебуд, аз ин бадтарро мекард.
این شیرها میخواستند به برزگاوها هجوم کنند. برزگاوها باشد این اعمال آنها را پی برده آنها را محاصره کردند و آنها را به طرف مکان خود میراندند. خوک‌ها عادتاً جانوران بی‌آزاری هستند، اما وقتی خطر را حس میکنند آنها هم بسیار پرخاشگر میشوند. ببینید که این سه خوک شیر را دنبال میکنند و او را میافتانند و او را میزنند و لطوکوب میکنند. حتما این شیر تا عمر دارد دیگر به خوردن گوشت خوک فکر نمیکند. ببر میخواست که خوک را شکار کند، اما خوک او را به سرش برداشت و به زمین انداخت. ببر نوبتی باشد فکر کرد که در شکار خوک بچه موفق شده است، اما همین زمان مادری مهربان از قفا ضربه زد و ببر از این کارش پشیمان شد. این پرنده به نام پرنده شمالی مشهور است که از داخل آب ماهی شکار میکند، اما این دفعه تیرش خطا خورد و خودش شکار شد. در اصل او به دام 8 پا درمانده است که 8 پا او را سخت داشته به داخل آب میکشد. قهرمان نوبتی ما باز هم گورکن است. این دفعه این قهرمان ماری را شکار کرده است و از دمش میکشد تا به داخل علف ها برد. همین زمان دو گرگ دیگر پیدا شده و این مار طمع میکنند. این پرنده به یک پینگوین هجوم کرد و خواست که با نولش پینگوین را زخمی کند، اما همین زمان پینگوین دیگر قهرمانی نشان داد و این رفیقش را از دست این پرنده ظالم نجات داد و طور ایستاد که گویا دیگر پینگوین ها را محافظت میکرده باشد. ببینید که پرنده هم به این جسارت پینگوین تن داد. باز هم گورکن در برنامه امروزه این جانور قهرمانی بسیار خوب نشان داده ایستاده است. در اصل شکار کردن این جانور بسیار دشوار است، چون که او پوستی سخت و قفس دارد، همچنین دندانها و پنجه های تیز دارد. ببر خواست که بچه این گورکن را شکار کند، اما مادرش سری وقت رسیده شر این دشمن را از سر فرزندش کم کرد. همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این بود برنامه امروزه ما. درباره این برنامه فکر، نظرات و اندیشه های خود را در زیر نوار حتما نویسید و اگر برای برنامه های آینده پیشنهادی داشته باشید می توانید که آن را هم برای ما فرستید. تا برنامه های آینده، سربلند و خانه آباد باشید.